Assalamu alaikum. Aleyküm. Qandaysan? Yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. O'zingiz Belbontida ishlayapman otelde. kim bo'ldi? Steward. O'sha barlarni yuyuz, anan butkanda tamoq ichib. Yumushimiz qanday? Yumush yaxshilab bo'lib o'tadi. Ko'nib qoldingizmi? Ko'nib qoldik. O'zi qancha sezon ishlayapsiz? Ikkinchi sezon. Bultur Alibey klubga keldim hele. Bu otel qanday ekan? Bu otel yaxshi ekan. Buldele. Hozir bu mangallarni jag'am 3 mangalda. Siz получается не только посуданы жуйт экенсиңер да? Жоқ, посудан емес, посудан анан жуй, машинаға тамақ ішкенде. Азыр эмне кыласың? Ага сен қазір мұнда шашылық ет пышат, мұнда балық пышат дегенде тоқ пышат. Ошо үчөөн қазір мангалдарды жагам. Мына Үчөөнү тең жагып чыгасыңар. Көмүрлөр болуп, көмүрлөрдү алып, гүлүн чыгарып, bu mangalдарды жагам. Силер жагып бересиңер, поварлар келип даярдашат анан. Биз жагып, даярдап, үстүн жаап, темирин. Гүлдү да чыгарасыңарбы? Гүлдү чыгарып, бүт барын даярдап беребиз. Тигиле только келип бышырганга. Жумушуңуз жаңы эле башталды, э? Жаңы башталды. Канчадан чейин иштейсиңер? Saat 4'ten 12'ye çeyin. Kazı 4'te geçki 4'e geldim. 8 saat işteyim 12'ye çeyin. Ortada 1 saat ucum var. Bizlik 6'dan 7'ye çeyin. Bunu siz kança minutта бүтүрүшүңүз керек? Kançada jagып башташат, даярдап башташат? Качанкага даярдашыңыз керек? Hazır ben bir yarım saat uçurumda jagып barıp бүтүшүм керек, jagып koşum gerek. Andan bu büyük ısıp, tüy powerlarga dayar bolup kalış gerek. Эмне ушундай стюарттарды поварлар өзүлөрү жакпайт бекен? Жоқ, поварларга даярдап берүү стюардтын жумушу экен. Ушуну даярдап берүүбү? Даярдап, жагып берип, даярдап беребиз. Мейданчылар кылбайт бекен? Жоқ, мейданчылар алар бу тазалыкты, бу отелдин ичин карайт. Биз ушу кухня жакты карайбыз. Siz былтыр мейданчы болуп иштебедиңиз беле? Былтыр мейданда. Кайсы жумуш жеңилирээк или экөө бирдей эле экен, кайсынысы оорураак, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мага мейданчыны да билип калдыңыз, стюардтын да жумушун билип калсаңыз, кайсынысы сизге көңүлдүүрөөк? Эми экөөсүн эле бирдей. Баа жумушу бирдей. Бирдей оор, э? Бирдей. Анан бирок мага мейдан жаккан. Мейданда эми неме экен да? Жоқ, бак, кухняда бул зданияның ичинде эмес, сыртта жүрөсүң, оларды аралашып, тазалап. Аякта кичине элдин арасында кичине не очень, э? Көңүлдүүрөөк. Көңүлдүү болот аяк. Жакшы. Кээбиркилер мисалы үчүн элдин арасында аралашып иштеген анча жакпайт. Силерге анда наоборот жагат экен да, э? Мага жагып атат, ошо. Элдин арасында эл менен аралашып жүргөн. Төрттөн
4төн көмір салабыз. Отты жаққанда өзілер жағышабы же сіз де жағып бересіз бе? Жоқ, біз жағып, даярдап бүт барын. Isıtıp полностью бересіз бе? Қолды ысытып береміз, тигілер только бышырған ғана келеді. Есінде қайра мұның барын жинайбыз өзіміз. Бұлардан бері жинап түртіп. Кухня қаншада жабылады бияқ? 9:30-да жабылады. Ошондо кайра жыйнап баштайсыңар. Кайра жыйнап баштайбыз. Табыз. Çömüç menен эмне кыласыз? Бул менен казыр жана отунга күйүүчү май бар, ошону чачып, анан күйгүзөм. Бул аябай күйүп, жакшы күйүп берет экен да. Казыр буларга да шаша баштайт. Ылдамыраак күйүш керек да. Плитканын үстүнчө өздөрү жуушабы? Жок, биз жууп беребиз. Бирок бул колдонулбайт, бул колдонулган жок, буну такыр неметилген жок. Иштеген жок, ошон үчүн көптөн бери турат бул. Тигин жагып келейин, Жатаканаңар жөнүндө айтып кеткилечи, жатаканаңар кандай? Жатакананын условиясы жакшы аябай. Канча кишиден жашайсыңар комнатада? Комнатада только 2ден эле киши. Комната кенен, холодильник бар, неме бар, кондиционер бар. Бардык условиясы менен. Бул гүлдү анан каяка төгөсүңөр? Гүлдү тияка музыркага төгөбүз. Музыркага алып барып төгөбүз. Тияктан местасы бар.
Uniforma verilebi kança komplekt verilet? Bir komplekt, iki komplekt. İki komplektten verilet forma. Almaşıp berip turabı eger ayrılıp kalsa, birden bolup kalsa. Bir ele verildi. Almaştıra elekti paka. Paka almasılarla ama hiç kimi şu anda zırtı yelekmiş. Oşo bir gelge formamıyla жүрүп атабыз hazır. Şef, yaxşı kişibi? Şef жақсы киши. Uruşpaysan var menen. Буга чейин эки шеф келип кеткен экен. Биз шефти буну чыгарып атып кетебиз деп атып кубалап едик. Ал өтө начар киши эле. Bunысы жақшыбы? Бул аябай жакшы киши. Өзү жанталашып иштейт. Өзү кошо иштейт, биздей эле. Ал бул дебейт. Жумуш тандабайт, ил бою жумуш иштей берет. Отельде башка стюарттар менен мамилеңер кандай? Кыргыздар көппү? Стюарт кыргыздар. Түрктөр кандай? Bizde geçki 4-12'de bir Türk ayal anam şef menen 3 ele Türkler var, kalganlarыбыз Kırgızбыз. Anam Kırgızlar көп eкен de. Kırgızlar көп. Geçki de olsa ertemen kısmende olsa 3 Kırgız ele biri göçe gitti atası olup. Жатаканада тренажерный зал, бассейн жоқ bu? Жатаканада ошо биргемчилиги неме да. Тамак асты bu сервис менен келип кетип бияктан ичебиз да. Жатаканада жоқ, э? Жатаканада жоқ. Жатаканада тренажерный зал жоқ. А жерде волейбольный эле бир поля бар. Анан нарда шашка ойногонго жери бар. А так выходной күндөрү бияка келип тамак ичмей экен да. Выходнойдо бардым деле бул жакта тамакты бияктан ичмейт. Отелден. Akçaklar gelip yaktan kalkan geçecek. Biz de maçlara çıkıp
Fiyattan sorduğum Şurada makine yok. Bir adamda da tanıyorum. Yemeğe de baktılar. Yağından salınır. İşte lan. Fiyattan istiyorum. Fiyat cross. Fiyattan alt cross. Fiyattan asenter ve local çıkartıyor. Anam bir yaktan alıp durup bir yakta tizesine. Bu yakta bu yakta koyuyoruz. Asenter ve local çıkartıyor.